Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان نوشیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجری 26 کانون 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده. امن اوچین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ری برا پویه. گوندکی چومانی یه هولی هات توپاران کرن اندام تیم کردستان آری خستنا سیپیتی امریکی کامران اوسمان راگهاند گوشه ویدن بالافرک بیمرو و دولتا ترک نلمه یا سینور گونده ورده گریدای نفچه چومان آسر و پارزگاه هولی بمبا باران کرد. کامران اوسمان دا زانین که ده انجام بمبا بارانی ده شهید و بریندار نینن تنه زرار مادی چه بونه. او نزدیکی 2 هفتهانه بالافرین بیمرو بچکین دولتا ترکا داگیر کرد بین آور بسر چیا و بلنداین دورا چومانه و گلاله ده دیگرن. قصد راگان 14 چتاتن کشتن 4 وسایتن لشکری 2 موتورسیکلت هاتن تونه کرن. نوین راگاندنا هیزن سوریه دموکراتیک قصد درباره ایریشیده دا خویانی اکتا. قصد دیار کر که هیزن مجلس لشکری من بچه ایریشن چتین دولت آترکا داگیر کر این بپشکریا بجاو هوایی دولت آترکا داگیر کر لباشو روشلات من بچه و لگوندوارن باکوری بندا و تشرینه تیک برنه. لگوری دا خویانی لدردورا باجارو که ابو قلقل ای باجار من بچه گوندوارن باکوری بندا و تشرینه شرکت دجوار رودایه. در انجام برخوردان شهروانانده ایریشتک چونه و هری کم 14 چتاتنه کشتن بدهان جی بریندار بونه. دوی شریده 2 پارزر 2 پانزر 2 عربین دوچکا لسر و 2 موتورسیکلتن چته انجی هاتیه روخاندن. ناوین دشکره کر که توای ایریش هاتنه تک برن و دیمنن روخاندن آلوین دجمن دمک پیشته بوشینن. یکینی شهید هارون ایتیبت جی به اپراسیون هوایی ین قصده لدردور بنده و تشرین 2 چالاکی کرنه. قصد راگهاند که 4 چته هاتنه کشتن و چته یک جی بگیرانی بریندار بویه. لرقه چکو جبل خانه چتین داعش هاتن دست سرکرن فرمانداری گشته هیزن اولکاری هندورین بداخویانه که راگاند کل تاخه که رقه لدیش شانه چتین داعش اپراسیون لگرین برفره هاتیه پیکانین داخویانی و هات بیجه هیزن مین تیبت هات 25 کانون در دور گرتگاه ناونتی تاخه روملا یا رقه اپراسیون لگرین برفره پیکانیه در انجام لگرین انده گلک چکو آله و آمورین تقمنی هاتنه دست سرکرن فرمانداری چک و آلیون هاتنه دست سرکرن ریسکی رو گود آگاهی انگل او پشکریا گل د سرکفتن و اپراسیون ده خودی رولکه مزنه هفکاریا شینین به هیزن مره خواسته که هفبش یا تک برنا ترور و چتی آنشاندایه هیزن و اپراسیون خود دوام بکه اولهی و آرامی حرم میسوگر بکه ام بانک لخلک خودی که گو جبو خورد کرنا اولهی و تکوشنال دیجی چتیان هفکاری به هیزن مره بدومینه لدیجی هتشه پروتستو هات لگرن لهو موسیقی دخه درکتنا در و هات را گاندن علویین سوریه پشتی ایداین ایشا سر یا استخانه علویان هتشه پروتستو کرن لسوریه تارتو شبلب و لسقیه کو جواک علویلی پره لدیجی هتشه چالاکات دارخستن دخو پیشانداران ده گله هاتن آویتن کشتو بیریندار هنه لباجار المزن و ناوندی بانی ساس و همو سجی پروتستوین همان رنگ پیک هاتن پولیسان لهر دو باجاران ج 6 ایواری حتی 8 سبه قدخه درکترا در و اعلان کریه خود پیشانداران پشتی بلاو بونا ویدیو که لسر مدیا دیجیتال کوته ده ایرشال سر ای پاتت خانه که جواک علوی نشان ده دست بکر شیخ مرشید الخزنوی گود تکلداری
Ketdanên Yekîtiya Navbera Kurdan de û pêwîstiya wê ji anêfêra xivî. Elxêznavî û dibêje ji tecrübeya tê dîtin ku şorêşên bi ser neketine ji ber nakokiyan e. Yên ku xwestin bi ser bikevin jî alîgerê îtifaqê bûne. Eger em ji Nelson Mandela mînakê bidin kengê bûn îtifaq hingê şoreşa wan bi ser ket. Lewma divê gelê Kurd nakokiyên xwe bide aliyekê. Em xwedî hişmendiyeke mezina dîrokî ne. Lê ji ber ku Kurdan nekariye îtifaqa xwe bikin bi ser neketiye. Elxêznavî û dewam dike. Têkçûna şoreşên Kurdan ne ji ber xurtbûna dijmine ji ber îtifaqa Kurdan e. Gelê Kurd li cîhanê êdî xwedî dost e. Ev dost jî amade ne alîkariyê bi wan re bikin. Lewma Yekîtiya Kurdan îtifaqa siyasî îtifaqa saziyan ji her demê bêhtir niha pêwîst e. Gel alîgirê Yekîtiyê ye û partiyên siyasî bêhtir haya xwe ji metirsiyê heye. Pirsgirêka heyî jî ji ber nakokiyên nava partiyên siyasî ye. Divê Kurd nakokiyên şexsî malbatî yan jî berjewendiyên civakî bide aliyeke û li gurî daxwaza gel Yekîtî were wakirin. Elxêznavî balkişanser hevdîtina navbera Mazlûm Abdî û Enekeseyê got divê li hev werin û şandeyeke hevpar bişînin Şamê. Mercên îro ji bo taloqkirina Yekîtiyê guncav nîne. Dîrok îro tê nivîsandin nabe bê taloqkirin. Nabe ku em li benda 100 salekê din rawastin. Li Oreyboyê şeva piştgiriya Rojava hat darxistin. Li Swêdê bajarê Oreyboyê ji bo piştgiriya bi gelê Bakur û Şatê Sûriyê re şeva piştgirî hat pêkanîn. Di şevê de li ser navê Meclîsa Gelê Kurd a Oreyboyê Haydar Afrîn Axivî got divem şoreşa Rojava ya ku biket û berxwedaneke mezin li ser xeta azadiya jinan hatiye firandin biparêzin û xwedî lê derbikevin. Piştî axaftin û peyaman hunermend Ferhat Tunç şiyar û dijwar stran gotin. Şeva piştgirî bi coşa serhildanê û duruşmeyan bidawî bû. Li şaredariya dehemîna Parîsê wêneyên şehîdên komkujiya a li Parîsê hatin daliqandin. Çalakên bîranînê yên ji bo 6 şoreşgerên ku di êrişên 23 Kanûna 2022 û nehê çileya 2013 de li paytexta Fransa Parîsê hat qetilkirin dewam dike. Wêneyên endama Koseyê ve bera KCK Evîngoyî Abdurrahman Kızıl û hunermend Mîrperwer ên di komkujiya duyemîna Parîsê de şehîd bûn û wêneyên pêşengên jinan Sakine Cansız, Fidan Doğan û Leyla Şahilemez ên di nehê çileya 2013 de hatin qetilkirin li salona şaredariya dehemîn a Parîsê hatin daliqandin. Li ser wêneyan di nava 10 salan de li Parîsê du caran Kurd hatin qetilkirin hat nivîsandin. Navên de çanda Kurd Ahmet Kaya ya ku komkujiya duyemîna Parîsê lê pêkat di nava sînorên şaredariya dehemîna Parîsê de ye. Wêneyên kesên di her du komkujiyan de hatine qetilkirin wê di navbera 23 Kanûnê û nehê çileyê li avaya şaredariyê daliqandî bimînin. Şehîdên azadiyê Sarburûkenê hatin bîranîn li Almanya bajarê Sarburûkenê ji bo şehîdan merasima bîranê hat pêkanîn. Di çalakiya bîranê de rojnamevan Cihan Bilge Nazım Daştan û şehîdên Parîsê Evîngoyî Mîrperwer û Abdurrahman Kızıl hatin bîranîn. Di merasima bîranînê Kurdistanî û malbatên şehîdan amade bûn. Piştî rêzgirtina axaftin hatin kirin û berxwedana gêrle û hêzên parastina gel yên rojava hatin silav kirin. Merasima bîranê bi helbest û avazan berdewam kir û bi duruşmeyan bidawî bû. Xebatkarê rojnameyê Yeni Yaşam Veysî Akoren li Êlihê hate bin çavkirin. Veysî Akoren ku ji İstanbulê bi balafirê diçû Êlihê li balafirgê hate bin çavkirin. Nehat zanî ku Veysî Akoren çima hatiye bin çavkirin. Belavkarê rojnameyê Yeni Yaşamê Êlihê Veysî Akoren di 8 mijdarê de jî ji aliyê kesên nasnameya wan nediyar ve ku xwe weke polîstan hasîn hewdan wî birevînin. Kesên nasnameya wan nediyar ê ku xwestin bi zorê Veysî Akoren bixin wesayîtê de piştî berteka rojnamavan û welatiyan ji ciyê bûyerê reviya bûn. Di êrişa İsraîlê 5 rojnamegeran di jiyana xwe ji desta hêzên artêşa İsraîlê li kampa penaberan a Nusayretê ya li nîva şîrîna Xezayê wesayîta
وشان زنده یا تلویزیون القدس الیون القدس تیوی هدف کرده ایریش ده 5 روزنامه جیان خوش دستان اوفیس راگهاندن یا حکومت غزه راگهاند کو ایریش ده نوچگهان وینین ایلم الجدیس و روزنامه‌گر فیصل ابو القمصان ابراهیم الشی علی محمد اللیدا و فادی حسون جیان خوش دستانه تداخویان دهات گوتن کو به هجمار داویر هجبر روزنامه‌گرین ده ایریش اسرائیل گن سرشری ده غزه ده جیان خوش دستاین درکت 101 کسان بودن جمعن چند سیز و پیشکش کردن آن خاطر بودن باشه